Одолески молинавато ме кој си затворнико башио господари. Те живнен достојно спрема оповик кокова си викиме, те овен понисна, кротка, трпеливо. Те поднесиненту мен јекеја мангипаја. Дикен те аракенле о јекипе панло емиреја, кова о духо делату мен. Јек тело, хем јек духо. Сарсосиен хем тумен викиме, ки јек надеж ко тумаро повик. Јек господари, јек вера, хем јек крштевајне. Јек девел хем дат саринен горо, кој тано упредер о сарине, хем преку сарине, хем ко сарине. А секаски амендар дендитани и благодат спрема и мерка, таро е Христос кродари. Одолески о свето писмо вакерала. Кога воздесалило кучипа, леля пеа буд затворнике. Ем денјален дарија еманушенки. А воздесалило со значинела ја вернего дека хулило прво ко телуне танатари пу, ов кој хулингја од овајтано кова исто, кој воздесалило упредер оса о небесија, за да те перел са. Ем ов денѓа јек баши апостојла, оја вера баши пророќа, јек баши евангелистија, а ја вера баши пастира хем учителја. За да те овен спремна о светие баши о дело, те служинен, хем те гради нопес е Христос кротел. Джико те сарине наваја, джико јекипе, ки вера хем ко пенџарива, е девлески речаве, джико совршено мануш, джики асавки мерка перди, ресле е Христоске ко париба. Зада Матеова веќе чаве, кој нишинелален, хем ингарелален секоја бавлал, таро ховално учива. Со манушикане ховај баја, хем дала вераја, а нела джико джанде измислиме заблуде. Негова кериндоро чачипе мангипаја, а мен требала те бајрова коса, ки лесте, кој тано шеро о Христос. О лестар цело тано панло, хем и кералапе кој јек. Која савко начин со секоја дело дела подршка, козум со ваљани јек мерка, баши секова дело. Одолеја, керало тело те бајро, за да те гради нопе ко мангипе. А кавава керава хем сведочинава ко господари, тена живинен веќе са со живинена у мануша со наджанене девле. Кучучо плегогјаја. Каран луку иси киленгири годи, дујрарде таране таро е девле скоро живото, баши о пичандипе кова владинела киленде. Соске зорале коракротано оленгоро срце. Откога наша геле по савест, олахем предање пепес ко румиме буќа. За да те керен разна мелале буќа со само дикена телен ко корист песке. А тумена сиклена геартаро Христос, сигурно шунген баши олеске хем сиклилен олестар дека очачи петано ко Исус. Спрема таро тумаро анлутно живото тумен требала те хулавен туменаро пурано мануш, кој румингеула баши оховавне страстна желба. Хем те променен тумен Андреко духо са размислина ки тумари годи. Хем те уравен тумен ко нево мануш, кој тано кердо спрема одевел, ки чешикани правда хем светост. Одолеске фрден оховајба, хем вакерен очачипа секој плепашеја,
Соске сием членија јекекеја. Ако сиен холяме магрешинен, о камтена зајдинел киту мари холи, е маден тан ебенгеске. Кој чорја тена чоровеке, пошкартано те трудинелпес хем те керелбути плевастенцер. Од ова сојтано шукар. За да те шајте дел околеске, кас и си потреба. Ни се обилачулафи тена и клотаро тумаро муи, него само шукарлафи. Башите изградинен тумен, коте тано потребно. За да те дел благодат, баши окола сошунено. Ема жалостинен освети дух, девле скоро колеја сиен запечатиме баши одиве е избави баскоро. Секова керкипа хем холи, хем холанива, хем викива, хем хулива. Те овен острани мету мендар, секоле била чипаја. Овен е кекеске шукар, милостива, опростине тумен е кекеја, сарсо хем одевело простиња туменге ко Христос.